Hai adik ulun sayang, hai adik ulun cinta, hai adik ulun sayang. Kira quá, kira gì? Dah. Dah semua ni kami lagi proses syuting film Anjora tersebut. Tunggu di Zen Indomedia ya. Anjora MR. Enggak, ni film tu Zen Indomedia tu. Kau you masih crop sini nu. Ya, dah Zen Indomedia penting. Halo. Buka kostum ah. You sukro, you si crop sini. Gojek cerita. Krep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krep dah pagah. Sama dari Ko Pertama di Nibong. Duduk Di depan Masjid Gedung. Ya, mau solat. Habis tu apa lagi ya? Jangan lupa like, komen, and subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng. Channel apa ya? Hah? Channel The Indomedia, Azra Studio, Anjora Media, dan Denny Lampaga. Denny YouTuber guys, okay? Denny YouTuber. One two kali. Halo, pemirsa YouTube. Yo, what's up guys? Jangan lupa kami lagi berada di Kampung Nibong. Ni kami akan mau proses syuting lagu Anjora ya. Nantikan di Zen Indomedia. Kibarah lagu ba je barau apa je. Percaya hai adik abang cinta. Cuma kedinda si rodara hai adik abang cinta. Hai adik ulun cinta. Hai adik ulun sayang, hai adik ulun cinta, hai adik ulun sayang. Kira quá, kira gì? Allah, ada ni. Mana? Mudraw kanang be. Oh ya. Bang, memang enggak bunganya tapi dia di ayah dong dia udah pesan. Yalah abang kalau di. Tapi nya lupa ada bang. Ya ni dah nanti kan gunanya kalau ini tu lain lo. Oh ya nak ada blow di aku. Lupa ada bang. Betul. Mana betul? Kamera apa? Rendah. Oh, rendah. Dia kena di rumah. Ibrahim. Halo rekan-rekan. Ya. Kabar aja.